Осмім чишлє новиног руске слово, тижньовник зазначив навщиву нового pokrajinskого ombudsmana našomu nacionalnomu sovitu, jak i zajednicku schadsku upravnog odboru Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh i odboru za kulturu nacionalnog sovitu. Rubrika Našo mesta piše o zberanju humanitarnej pomoci Novakovičovim šestrom zoz ruskog kerestura, a ekonomija, co šitsko zna spravic majstor Zvonimir Mudri zoz Đurđova. Kultura i prosvita piše o označovanju Dnja macerinskog jazika u Keresturskej ovodi i školi i Skupštini Ruskog kulturno-umetnickog društva dr. Havril Kostelnik u Kuli, a tu i najava festivala Ružova zahradka. Rubrika Ljudze, rok i život predstavlja ruskog maljara amatera Jakima Bujčika zoz Novog Sadu i naukovca zoz Verbasu Ivicu Tamaša. Duhovni život informuje o uplivu konfliktoh u Ukrajini na duhovni život hraždanoh. Sport zaznačil, že Slavko Nać zoz ruskog kerestura dostal pripoznanje za uspišnu robotu zoz rukometaškami i uspih stolno teniserki Sofiji Kovač. Dodatok u tim čišlje literaturne slovo.